Samoa, to New Te toi o folo fo mawhaatalo whātu Samoa I lau whasausaunga le leivanga o lea whiawhi ina ua tolu minute ua te ai nei le July 5 I le taimia mantou iau te roi New Zealand nei o folo fa mawhaatalofa. Ia mawhaafilo e tuai Samoa I o Taupea malo tau mamalu le leifo I vaenga o lea whiawhi. Io e pe ia upore pese o au le Samoa o au le Samoa e ui ai le lanu o lo pau io e Samoa e pai ia e o te I tau le Samoa o pe a umi foina e tunu I fafu pe au foringo spalang io ia e sa wala ngangu e fa Samoa a tala vantu Samoa ia ele dei fanga le fiafi le tautua fa au lo BluTV mai so le porokalame Tautai ia maramanui e whaiwa si o tātou utiro Tautai e male malo ia a me se fo o ngā luenga sa whita I tunga ia I le nei fo iaso ioe a wā o le nei aso o se aso o whainga tātele le usua ia nisi ioe o se aso o matua usu ai le fia usu ioe a wā talua peina whaangiva mai ana po le tūlanga o le unga o le talonga ia e pei fo I le wakango aku e kauvili whaangoi a la fo e fotu ai mai o le oto iaini taimi ni tūla mai ioe wa umatu ai ngā warning wa au mai le meo le vidi mai ia o nā lua le whainga luenga ai ua matua anu ma le whali ioe whai o le malolo ai o le au na tāpua iai ia ai toe le mana o mare fo mai o I male ngā luenga I talia le toe whauponga o le mai ia o e fo ina fia ina ua manu malo le la tau au fo I le maroons pa i o au nei ia oli ioe whamailea nganga lai whai Samoa o le matua suki o le oli Eyo, malo le sai fua folau Samoa au fuinge e venga I meo ka longa ma mea la ki e fua ka ko fe u ai ma tou leo mai e tau te vai lunga on tatou por kalame pe ona masani ai vele le no fie se uso ya kene ma le wali ia pa wani o tanga te lo malolo fa tupu malolo fa tamali
Iyo. Ai wangi ko pe yo malolo de sia wadi e wa ke ya le ngai wani ko yo. Ia Vaetolo fa mo volo vatu. Nunu fatino to sala to sa ma fainga Samoa ia ele nga fatuli mai na se fa matalanga yo e manatu o lo solo nga mnuia me uma ele anga le yo tanto uma te siri le langi ma tu o le tanto wa solo dei ia o le aso fa bito la veia ma tanto fi so tainga le ma lo fa lo longia i lungo le tanto programe ia le fionga i le minista o leo ma fale pui pui o ye fo yo le minista o lo vai le matanga ruenga o ngafa ma fainga palota so tanto turu ai mai so le pui pui nga malu o tonu le saunga le mu o Samoa le fionga ya Faualo tauilili le fau ia po le fionga foi ia ulo mea Harry Schuster ia i se taimi lo toe mama o le o tonu le valele iyo e ilungo pe au manga le ai pe ya le kau gilia ke minengi la ngole ai fai matu siaki foi le pe ya mele tau fanga soro se siaki mo songa el minista po fe tonu le au iyo e lango ia foi iyo walanga e o pe ya le au maroons le fe ngai marsia king o te milene ia ta lo fala se to ai mai pe le fe ngar minista tau te fisiring ia ai mo auto uma se uso ya elisala dari matasi iyo ia e pau nge o kanga kai lo ke kalia fa ya inga ayo tangata wa masani malolo iyo ai la mala si au malolo ngai pe kinga ngai lo e malolo ai muso italian malolo uyo le se taimi tato tal no e winga tato talonga ia ai manatu o le la wo vai tunga o le wa sao mai fa foresa pe ia la e maroon foi la fionga minister fu le va vele o vai ko kiria mai ia o te fia e failo atu le tanto wo ma pa anga mai mai so Samoa au fara poto lungo pe au manga le le tanto proclame le wato ai le sa folau ia le fionga le minister lungo le tanto proclame ia o folova ma Vaetolo fatu e lau songa ile le minister o leo ma fale pui la o fionga Faualo ia au talado fo ia eu paia ia lenga o e fao ia me umorto ainga o Samoa ele taulanga ia tatou le lomua o folova ma Vaetolo fatu o folova Vaetolo fatu foi la uftainga Asiata ma lolang ia mama so fo mo nei taimi fo le aso va taima vi ia le lo fama langa le tu fatu lo foi il paia mal malu o Asiata tu o lo afion papa ai ya tunu e fio lo langi ya va pe foi o lo murmurta ile ma fa fonga mai mo foi il porcalame ne aso lo fa Samoa lo fa tele atulava ia tati tau fai Vaetolo fai langa le o le tatou matai siri le langi e te tau mai lo sa fo lau o lea o matua tumu lungo le proclame iyo e tumu le mato au supporters fo ya New South o ya a Queensland ia o lea pe ya o lea tau ta apea tu pe se fai ngalo tu lea wa vai au te do lo po se family service ale vai ngale mai New South Wales ai o lea iyo ia na fai ngofia lo sa mai tu le mato custom molanga o to telo maroons le ia ila o fionga minister ia Asiata ia le o fulo lano marisi ma o fulo marisi lo o fulo lano maria pui ia o te lo e la matia le o tangata le maroon po lan mon ia o maroon le lanunga matonu e pia tauta o lanunga o lanunga matonu ia waula te au ia New South Wales la mona an mon sa o le causa sangia ku si ma ko vai nga causa ngai ko ngai fai ka ko maliu ko to foi le causa ia tangia mai la fionga e pie sa o ile sa unanga foi le tu pa ia te tino ia e sa o te leo ia kopo iyo awala nga ta wale maroon ia nei fa pe Australia e mo na to maroon te lo fa si level maroon na ta to ia pia iyo sa on mato maroon nga maka maile bo kwa skala ga ko la kapi ongor ka longa mafikir ka sifa lo fa au ka longa ya la kapi nga maka ngi felela malisi mai falan na mata to le sistemi vole tonu mai felela o fa ya nga portasi Bluwave o lo talanga la len fa tala mer tamaro tamawa o lai foi o fa la kapi lunga le ta fanga ia pia ma ta ile ta fanga tele va ya la mota sa matala la kapi va ya la mota o pia ma tamiti o le nga malisi ya
Pamartala te maro te masa whaatua hoi e te i ora wanga ia ia o ngai marisi ma lato a inga ia le au marisi na mai tau ar tau runga mai na ta longa e voile e isa ta whanong wha mai na mai e le au New Zealand voile no mai ne le tau no mai le New Zealand na uma na nei fele la falani ia na mai ia le il ta longa la kapisa mo e na la na fatua le stala te siva lu fa ia le la kapisa mo o no le o tu la fono na nei la no mai fiti ta alom tatu e mana o mia la le stala le fainga ka o se test na le fatua le stala la kapita siva lu fa o le na kapisa mo o le wala kusala ore va ke bianga sa yo maroon ma ko pa mo ka ruli va yal ia ma la noala ma resident sa ya so la we la no mona ma pa to si o le o sui to ninga ne ya ai la noana ma resident wa la na sa wala o talo ya ma resident to sa o talo la o se ma to no no foi o retire ma New Zealand ya sa ne ya melo tamare la o mau to le imsi so to talo la o tato to ya lo talo la o se matonu ya o makua maso ke minga maro fa vitai ia e sa ohala ioi lenga atara no le maroons wata tu tala no le awapia ia atara no le state of origin ia le na champagne na po mata ina te lo le ta longa ia ro te vai tu to teleo na ia wo foi mana yo uso ia ai na fia i foi inisio lo fa nono ia ele fa ina le ta to fa ma fana ia tonu e mo foi se fa malo si unga mo to le fionga minister sistemi muni ia ai olea ia it was a good game man ia ta longa le po tau fai tu sa au lua ia ai lo manu ia foi manto ia ini usila nei ai toi fa fela i ma toi fa talo fatu i la ufionga i lungo le ta programa fa te fo i le lau o le lewa maua ia ofisili masani le amatanga ai o ta fa taranoanga o maisi o ta tu tunu ia tu langa fo i le tau foi siki munga o manto ia ai fa ofisilia tu amatai ta programa fa mo le ufionga e va pena ho ini ya ta to aset o to lua ia timu ia lo la le taimine o tau sanga hoile le o na umaru luni usil yo taimi hoile o tau sanga ta to le o savilia sa mai tonga yo le sa male to lo hoi maru lu ya va pena hoile tu langa le fa o lua ne so fa timtimbu yo o ngata ya mato i va wala yo le sipito mai monga nei mai yasiu yo to timunga ngata ya mato ya mana ya ho timu le sele pe fu mata maru e male te lo hoile so sani hoile de vela hoile matuenta po ai lan mona le foi ia fa maria tu ila fionga de minister ia ana uva veilo la ana va tai mai la vanga le custom le na e ui mai ai fa pe o le na i o elisi le la vela fa no mai talonga na po ia wa suile fa ngol ta por kala mele nei ia so ia o le ale faina ia o le ta o ni inisio o vaenga e fa tala no inga tu sai fo yo le ta va no masani ai na mato filo ai mo le sirfia fo ela ufionga ai le amatan mato mo le va no nei le va veo filo ai fo ile sunga te fono pe ona fa sili mai nisi ata fo ina ia na tu ilunga nisi fo ilato sa ma whatever no ia was a stop over flight to Vaetolo ma tu ai puru nau le to tele ia o le mamano le tu pay fo iona lo fiatu taimi fo ina fio mai ai mai sionisio uso a minister ma cabinet eu te lo fo Tasi le tangata ma tu ai tili alu le nau ta le to tele ia ai peitai ia ono se stop over mai le va ia to fa wo to le malanga sa mona fu ai ro se temi umi ia e fa tai nai ta mai panga no ia ma wo fo ile va no ai lu lima ma fa ta lo fai ia ele sunga te fono po le sunga la au del mali to ai la manta mai ta fa ta noanga te lo la to muri ya tu inisio mata upu tu tonu le mata ngaruenga ai la amata mai na inisio mata upu lo tele fo ie fa ale tu la fono me se lava i fonga fa masinonga o lo pale fianga nei so fa fisilia tu lava ile tu langa me se ale vaenga le o tu ina tu ai le lui fo ile le su ale e tele lo fo i polo take le attorney general le case le ale na ave le former attorney general le o ia to e suina ile malo tasi lima miliona
ona o le tūlanga fo ile le whape mai o lea lana mai a le unga o whamasinonga lea sa mo li ai ina na ia ma le whailau tusi o le sa whailau tusi o le whono i nā fo i tausanga. Ia o le ua mai le unga o whamasinonga i le whape o hiese whamonianga. Lea la ua pe ua koe counterback mai e le sū lea. Ma whaina e sau noa e toi whamanino, wa e ta ua le sū. O lea tonu le mata upu lea e ala i le sū lea ae. O lea se whapapolenga na i le tilo le malo i le tū lea pe a mai ata urumanga o le whamoe moe sofi nga lolo fio. Ia, pafta e siata, ia, mane telefisi, si wa ia vai nga o ma fonga ia wa ia i loia. Te siri o sisi loia aton se foi no ni lo na ia finanga. Ala vai le tulafono. O le molianga le nave le fionga te matai sa loia siti. Le nave fata se ma la le pule ma la banga o le molianga foi le o le contempt of court o le usai o polo inga ma fatino ia le finanga lo fam sinonga. O le molianga foi le it's a criminal offense. O le mela le na tupul ma ele ausia le matuala le contempt of court o le maka tauna ausia o le fama ninga o le fama nia no ma se masa saloma wa faya zata le so tu la fondo o le ausia la o le tulanga na le avoye le fama nia mo lianga ai ese me le tulanga na ele va pela asa mai na ele a fia le molianga na o le la wai ni le suva pe e se le fate esa ina le famaro lo ina o le fionga mai tai sa lo yasi ona le ufa mai fam sinonga ele fama nia le soltulafo e se me lua o le su mai fama mai ona o ele inima fo anga talfenga na fama lo ele fainga malo marka peneta ia le tamai tai lo yasi mai i lon tu finga fa lo yesi e se le mena o le fa malo lo ina ele malo marka penete fa malo lo i lungo con kalati o le mela ti lo fa sinonga longa dua i o ati utela i tu tonu con kalati no na ia fa ti no ina pele ai o le su ngala na lo ele ai nga bi me ia lua asiata mai o le fa sinonga na le fa il fa sinonga lo na lua ai le o fa ele fa pela na sao mai disi fam sinonga ona sao le fam sinonga le alona lua e sao fo ona le unga mo sao le ai sesi na se manatu vai atu na asiat lo winga la ele fe toi nai ele fa pea onga ua manu malo mai le vaenga le o le ia se fa maunianga o sona molianga sao yo le fa pea mai okay olo ua vangoala le ua makuasiua o ki koe malo ai le melea a o le mata upu lea na fa malo lo ai o le ia lona tufinga ma le fa ua wina o le tūlanga ilana kontarati o le sao lea le sao lea mana ia ono o le waita ua le suafa o le tofaya le pule rimoni ai afi e ia ia le vaenga sa ia fa maninonga sa fa ia fa manino le no wai foi e mo yo mata upu ua tea ai ta ua i o le malama mai le maru le tunu ula ai me se walanga e ro wale kau fa longo me ia e fai ai ua ia nge fu malesima ma su ia ma fau ia ma tele ai fo i ma fai tionga ai mana ia le fisiringe fo o le tou ai tu o le malo sa ta ua ila na sa noanga se fa tal noanga ma se tasi o fa fa sala lau o Italia na ia fa pe ai la na tala o lea la toe afula le malo ona o mea ia le sao sa fai le la toe fa sanga tua ya la to peila la vea i marisu le wa e fa maninonga ale former attorney general o le fo i tatia marisu ale to fa ya tia fo ile Graham le sa fai ma fai lo tusier mota o le mata upu sa ia langa wo manantu te toe fa maninonga lava te lo posi taimi muli le ton fa manino le mata upu nei na ia fitalai ia ile to fa le pule fa pea a fua ile toe fa maunia nei yo le no fo le ua po le vanoa le ua sa fanga mai sunga mo le oi le fionga ia ri manu le tina ia lofa o mai a fua nei le toe sa ule u toe sa wa tonu o i e pine ai e sa o ale mau le HRPP matui le epa
e lua ono i le lua ono. E uia whaapea ona o le ale taimina whaonga i le fo i le whai malo le misio le sa whai makomisino whai ngā palot. Po le a lava le taimina i activating ai. A o lea ua toe fo i mai lava i le whaatauto ina i le aso na whaatauto ai ali i manu alofa. O lea sa whaatauto mai le warrant lea na whai le palota tele. O le winga lalatou mau. E sa o ala e luongo le luongo pe a whaapea o lea e whaonga mai i le unga o le palota tele. O vai liu ia lo te fia tuli atua. E moni le mau. O le aso fina ngalolo fionga minsta. Whaftai Asiata. I lau titilo e tu la fono ma ta tianga tu la fono le ia i taimini. Le whaava ia le manatu lea. O le manatu la leo te whaatu ina e afo ia e lango le manatu leo te whai atu e tu la fono. I tono e tu la fono. O le mena fa mo mua mal tu la fono i sua ino o se fulu pasene ia le na fina pe to lima pe tono. O le mena e tanga i tu la fono le fa mai le tu la fono. E fenga palota. E fa mua i le fenga palota. Ana fai nel fenga palota le te atu nei ai lima sui na palota i le mamalu o le latunu. Pe ono, pe fitu. Ele e se tatu tu tala no e se pasene. O uma ina le fenga palota. O le mele na fina wina ne, wa le atoa ia na to fata mai tai. Ia ai oso lo mal mele fa mai la au mai la ia ali mal manu to. E fa to li mai. Le fina ngala le tau pai mai ia le na so ile komsina fai una. Au lai fa mai le tu la fonu. Ele ma fai ona fa mo le fainga palo ele ma fai na fai unga sei longa wo uma tau ala manga fa palota atanga ila i tau ala manga fa palota e sa wele palota tele ma palota laiti la e anga i tulanga ia tanga ila asiata le na fai fina unga na le lima ai ono ia tati lo le ono fala le na tatu o mai ni o le ua maua ia sui to fa e to fai la fainga palota e fitu e su e mai ai la pefia ia sui te mata o mai nei ana fai fo nei le fai nga palota le to fitu le pa tai nga fa pena o mani sui te mata i tu malo i fai nga palota le asa o ye mo sui te mata e ono le fa mai le fa msinong e ka kele kilo e se pasene ari mal manu mani se ova e tau te tilo le te mata ile na tu mal fai nga palota o le mela i sio vai ele fa vai al fi non ale fa mai sa ola to lu furono ele se lu furono se longa e umal fa nga palota laitit ona i lo le nga wa fa fena ana fa ni la mena to fi ali mal manu e fa nga palota e tu mai fine toto o fe la mela mono ye ali mal manu ale fa mai le fa vai male tu la fono le fa nga par e fa mua le memo e tu pu mai le fa nga par la ngol feeling o le mena mua tu la fono par o ena tu si lima ia le tu maloma tofi ana sa nei la e mo le i fenga palota fenga palota autu mal fenga palota la iti na fai ai mo e na su e ono to mai ta ina palota sa o ele tu malu ele fa nga inga ka fai ngumela e koso le pai fai ngumela ile ko kikilo se si fai ngumela kwa fa nga fai ngumela inga ua mo mai le fa e sui fenga paloka ole si o mana tu vai na ye tu lafu ata tu fina ula me fa mai tu sa ola ngalen ko so ali manu alu fenga ngalan ko ya le il tu langana ona ole na fa fenga palota ele mo mai ni sui ta mai ta ina na palota sa o ai tangata ye tu e foilo ai ana sa ne foilo le fenga palota la titilena ye ai sili numera ai foi a to matanoro e mua la to matanoro ai mulmuli ali manu il pasene so ina le pasene ole fa sanga per na pesa unela o ai foi o le suite mai ta ile na mo mai i alipat i tu pa ilalo ana sa unela fa le fa numeral i pasene ma wolunga e mo la le mo ia ai lo ali man ben sa unela pasene mo e a hoye o ye mo ole o simana to vai atuna sia tel tulanga le Faftai la mana ia tele lela o manino le vai sua lea. Wa na tau fai foi si tau ne foi lele le whaalongolongo atu le maingo lana foi whaamanga. Na ia ta ua whapea. O lea la ua umanei to e whaatau tō ali male manu.
ai whatautoa ena, o le whatautoa lava i le warrant, o lena issue mai i le whainga palo ta tele, a lea la ua manino, lau forasanga, e le ai e tusa o le mea moni aia, ana uma la whainga palo ta la iti e whataitai, wai konu ka mai ka ian kau vavai, o le fionga ia whaangase, o le fionga ia toma, o ia malenga ia toma, ma le fionga ia i le sau mai fasto, ia lolo mtawama, whataitinga se whataitinga, ana uma e la, e sa uma mai la e manu malo mai ia la ua, ile whainga palo ta la iti, ele ai la se koe kilo fua se sfupa sengi, o le sa o lea. Ele ai ala masiali manu tulo. Le kauria sfupa sengi o la ua maua la whai sui yang whamaile whamsionga ongo. Mana ia, ia o le manina. Anasa wela le iunga ele tutu mai ia lolo mtauama whaangase ile whainga palot. Ai saula pasene maua lunga tulo ali malman. Ero se hoila ali malman, o le mela le whamaile appointment na o le warrant. O se fina nga hoile ona o le mea lena tupu mai. Ai ana whape sau whai numera e momo. Ele sau e tono ali malman pe ana maulunga aku ia pasene a whaangase malolo mtauama. Lono winga. Ele ai lava se me ta o se lua ono. Leanga ele fa o ngā le se furu pasene se i vangana ua maea ni su o nisi o whainga palota la iti. Talu ona umar whainga palota tele. O le sa o lea? Sa o tonu ana a fo i pasiat. O loo manino holtu la fonu. Ele ma whaina whai se wha i unga se longa wa uma le sue mainga leo sue wha atoa. Se lona wa uma i a tau manga o whainga palota. O le tau manga la whainga palota. E au fia i le palota au tu. Ma whainga palota laiti. Ok. Whaafitai wa matua manino a. E te vangana tata i le whaafufonga matulang. Le ala ua manino lono winga. Ele ai ase se furu pasenge ia. Se vananga ua maea le official result o le palota tele. Ai ingi si complain masu le si ongongi whakosinga. Se maea fo i mavaenga na waile i loa pe maua ia i lavaina. Le whainu mera lea e mo mia. A le ai loa. Whako akiru kilo lo le se furu pasenge. Ai o le sila vala. Asiata o le whaiunga whaina le whaiunga le whamsinonga lenga abele mtaupuna le suinta maitai. Maltai me fai ai. O le ala te lo mama tele po le fa vai o manatu le se le fina nga mato la sa o ai tu le por el buono le se buono. Manaya. Se e mai lai le si vala la fa fasili se e fa manino. Le ala o toi fai mai wa o le so no nga le al sui fai pulo fleta. Le fa tan no nga le no fai. Fa mai. O le ala o umar fa tautonga. O ali manu lo fatu loa fo ele swafa ai o le ua le back pay na sa dauna back pay e to tongi mai ile tai mila le nga o mai le fainga palo ta tele wa pe o inale lau te au mai ona o le warrant le na fatu to a le wa mai er kapeneta ele ai e fatu a mata mai le tai mila na official ai le unga le fa masinonga e fatu a mata na tongi mai na o fe tonu le tu sao ai lau sunga wa lau fiong o loia o le ale se fa mamanga tu la fon tauna tongi tu al pek peila sau mai ai po le amata mai le taimina official ai le unga famsinonga va tai asiata o le talmanino ama ya voi o le fa unga famsinonga te lo ima tu la fon la o le taimina mai ai le fa unga le famsinonga ele ma faina o il pek ele o motino e o voila ele fa pe le warrant le al malo e voi e fu ele le tutongi e fu ele fa unga le po e fine tu mai la ve ala fine mo nga le mele va mai ta una lu tu o kongi mai tu al fenga palo ta mo le ai na fa tali se su ai al fenga palo ta pe mo meni su fine se to lua e mo ila o le fenga palo ta mo le aso le na fa ye ele i mautino le me tupu ia se longa wa uma ia le whainga palota le mal whai unga wham sinonga le na whai atuai e tau te ola i le whai unga le na whai al kapenet o le mela ia nga i epe wha pete e na la tau le mele o avel wham sinonga o pola tala mal wham sinonga pe sa o la tau whinonga e wai te tala le awala le o le mele titi o le whainga malu e sa o le tūlanga le maute le wha tino e na mato whai unga e le ma whaina wha o ngā ia ho ia
ele fai fa fa tasi le so le warrant le mai la malo ya ma to ya na tu mai fai nga palot ia ma le finga fa ali ma no fa long facili ne mesa el termina e fa la pe o se me fa long o le mela na le na fa el capeneta al mele le o le mesa o le fa ese la to fino nga ita la manual fa sino nga fa fa manino mai po fe me ta na to me to i mai to le warrant pe to i to ile a foi le taimele o mai fai un ale fa sino ia wa asiata io me fa ngofia esa o ile warrant nga mai la marongo o fa ile komsinga fa nga palo ka voi o ali manu le tof e tele tu se warrant ale manu malo e te tu fa no meron fa le tu malo e ala voi la na fa le warrant le tu malo wa tu palota ata tu tal no lo la le merna ele tu ali manu le pole o fa palota na sa fa inga ya se ula a fai tau rola ia pafine o la tau na tato wona te fai sfinga palota ona i rola pe moa mai finga palota na ia le fai unha pele ai ona fai rola ia o pasende malo moa le tangata na tusi lima ia ile tu malo ma la tunu ai lo tangata e sau pasende ele po le alto inga fai tau il fa vai tu la fono palota ele sui o la sa watu la fonna e mua la ele finga palota ia le manatu autu o le fatem kalas o tangata e tele tangata palota ia mai lona tu malo o tangata na malo aftai tele faftai la ufionga le minister o tasile fa manu yanga ma advantages fo le mau le avano le nei mala ufionga le nga e tolu pu lo tu lo lava le te e mafai yo na e talina mafa manino fasili nei ele ngata o lau fionga o minister o lau sunga o le loia ia o le fo isa ave mafa masino o le ta wala le ala yo no to manatu e mayana e moi o mata upu o tea ara kele yo le mau fa tinga talinga fo ilesi taimi pe a le manino le leima mayo yo afaftai o manino ya o fala e tūlanga fo i o lau wha manino ngai lea la mata o puro nuinga la lea i la o lea e mtua sa o le taimi lea ua pale mai ai ona ua lea ia sesi sui ta maitai na manu malo ina mai e ala i le palota ma le tusi a ao ale i tū malo lea la ua afua i ona toe tā pālava ia le whainu mera leo le sifu pasene ia lea la ua mana ia ua manino ale le vaenga lea o le foi lawa toe tofia mai ai ma le afionga ia leota to mata i le vaenga lea ona ole faa maninonga ma le faaliliuina e le faamasinonga o le tulafono o la foi iai le vaisua lae pei e le o malu le iai aiaiga o le sefulu pasene lenei e mai se la lena tulaʻi mai ai falealupo pe le keisi lea lē sau mai tonu a lea la ua toe ave e le ituagai e toe luʻi i le faamasinoga le mea lea o le a sau faamaninoga o sousilefia e ono tua mai se tulaga e ono toe faaleaogaina ai le nofoa o le ota toʻamata ono le su lea ua toe kaunta e le vaega le ituagai e mafua mai le nofoa lea ma le avanoa lea la faamole lofio aftai asiata ia le tulaga ia e finauga e ave ele faamasinoga ia e tusau maavanoa o finauga ia le faifai no fai atu au ia a mea la atanga ele faamasinoga e tumau faiuga pe le tumau tala itu pau le mea o te tilitilo le finauga le ave nei e faaletaulia ia le tofiaina o le feoga ia toʻamata ia ua o le finauga lea ale tapipi lena ave le faamasinoga lea na alaina siʻi mai le 5 i le 6 e ui lava i alu faamatematika e le latalata le 5.1 i le 6 e latalata na i le 5 e close e le ia o le pe o le finauga lea faaogaiga faamai o le manatu autu o le tulafono ia faatoʻatele ma siʻiluga le fainumera o tamaitaʻi ia o mai tonu o le maota o Samoa i le faiga o tonu o le maota Samoa a le maua la le numera le i le faiga palota ona faaaogā lola i o le pasene ia lea na fina o le pasene o le mea lea na saua a o le manatu autua na mafai mai e le faamasinoga o le finagalo o le palemene e siʻitia le fainumera o tamaitaʻi tonu o le maota lea la ia le sivaega lea o le tulafono lea na le fai mai e foʻi a faapea e fai le faiga palota ai ai se faiga palota i se itumalo na tuma i se tamaitaʻi
ai te ua toe pa u ese ona o se tulanga i whamsinonga po le ala wale me tupu mai ala na le mwhaina wha na fo e toe tofi la se tamaitai e sui ele tamaitai na o le mena le tupu le vaenga na tu la fun ele tapunia ia le whaitoto ana o le vaenga na whapea a maua mai lo le pasene wa maua le to alima le pasene ele aila ele toe whaongaina le mele o umai o le mena o la ia tono tu la fun ele tapunia o le alan fai mai nei la le whamesinonga ona ele tapunia ele pawana pawale o le totino fai tapunia ia le se meo se tala va pe o le palemene ona o le na pasi le palemene ile manatu autu ia fato hotele ia suita maita a le o sa mal vaenga le ele tapunia le palemene no ngawinga ile manatu autu ia le palemene ia fato hotele tamaita o le ai tala le tule asilia tu ai le ono ia tamaita o la lango ina lava le finangalo le palemene ia fato tele sui tamaita o le ala tu maula le tulanga le e tau anto e tofi se sui tamaita e sui le tu malo le tu mai le sui tamaita a le o fai o le fa ngaina na fo po le alma fuang o le finangala na a fo ia asia ia la va ia o la tala le tala le finangala o le fa vai lunga le finangala na tu abi ia fato tele tamaita ia o titilo nei ia walu la to finanga ia fato tele tamaita isi ilunga le ai vai tu lo la o le ono e fitu mo le ta fi mo so fa no tato na le ono al mele so e se fitu ia la fa mai tu la fono e to tele so tamaita ia o la meta o man na o ela va tal va pa ele venga ai la que ko have you okay e le vaenga malie a la u fionga i le minister le ala o le a o te fia facility tu ai la ai mana ia walanga le la o manino ele ai ele o se furu pasenge le tulanga o le fionga ia le o tato mata ai o le si vaenga le o ia se ta puninga pe o punga le o closinga le tulanga le na e tatau ona to e tula i lava se suita maitai ia mai le no foa lea pa ai la peila ke isle sa ia le alo fasino fo ia i sito ino fo i fale alupo ia au le tima le sunga ia lota tima pe ina tonu o la fa fasili la ufionga le minister a faila o le fa pe mai le tu la fono e tatauna to e tu la i mai la se tamaitai ile tu malo lea po le no folia ai sa me ku mai ir ku mai kai angama ai ele o tau o fala o tele le vaenga o no lo tau tu lia tu se vanga sa no anga wa te ai fo ya uie le vaenga le tu la fono o se tamai tai na ele o no tau na tu mai ile tu malo lea pe ua tatala lau tele ilo la walanga o le ua tula i maile tamai tai anoa maa ai ele o whapea o no tau tilo le tula fono e te tau wana to e tula i maise tamai tai ai to tonu ai o whale harupo i le tu mano lea na pa ele tamai tai e mawhaina e te whamore mole lau whaftai Asiata mane te fisi ia tau te fo ia tula fongo ma le wha nau ta inga hoile o le tula fono demokrasi il palota o le fa ponga la tu la fono la ve mai ona o le sa tu la e suita mai tai e tau la on to fi mai se suita mai tai e alu la fa e to fa tu mo la no le sa ye de suita mai tai le ona o le o le fa na fa nga man tu vai la Asiata o fina wala fa tu la tanga fa tu a fa nga to finga pe ale mo me le fa no mera ile finga palota o mela lena tupui o lai tala mele le tapuni fa pe mo lo to ono le fa mai tapuni lo le fa nga ina la le mela o le va fa na tu la fono le fa mai tsi sui mai sui tamata isu yel tamata ile sa tu finga palo ele o fa mai ia sui mai ia se tamata i tono le tu malona ile se fa punga fa pena o le mai finga ta ho ina fa se tu la fono fa pena Asiata ona o le ua maua le tangata na faile fainga palota tu mai ai le o se tamaita ele ma faila na to fai se to finga o to fi mai se suita maita o le tu malo le ma fai feeling paula le mele to o fata mi lola I pasene la ia na talo no mai si vaenga
o le pauna la wala la ye tono tu la fono ele o yese ele tal no le vai ngalo tu la fono ile fa tinonga voile to fa sparta na le fa maya e sta unto e mai se tamaita pauna le si mele tu e pe ale mo wani so tamaita ile fa nga palota o le so e mai la su ia na tau vai pasende o le pasende la le tatu pito la talata tu pasende le o to matanoro le tu mai to mat le to fiero tu matanoro e sa fa ila le sui e lo se sui o le tu marole a o le a fa io sui tamaita ia to e maua se ava no o se tamaita e sui ele sui le na le tu le na man malo a o to ya besea mana ia manino o le fa o punga na ye tu la fono na o vai nga hoi na tu la fono na le wono fo ne fa sinonga fa mai o le awala le fa li o le tu la fono e mo wai se to ama se manino e make sense il tu la fono pa wale la wale make sense tu la fono o le fa li o le fa sinonga le fa li unga le fa li ye o wale me moni la tatia o la fa mai le tapunia ia le fa to ale ai le o fa mai vol fa to ale o non fa tu munga e to e mai se mai ta yo le tu marole na o le fa na una ngala tele la le o uma na fa manino le fa sinonga ia si tia la fa yo tuita mata I tono al Maota al palme ia le la tofia to ila ia to matanora ile fa na una la tele le mana ia le vai le vi na ngale mai ne ele ban fa ale vai nga puipuia ia tabuta o le la fa mai fa to tele le fa numero fin ai wala ne fa nga ile bala le bele o manino mai wala vai to no le fa to o le fa ia na e ui o lai ile mena fa mai ile vai nga na o le fa ia awale tofia yesis tu sai le lola tu sai pero le pula fa mai ton fa tumu ai tu fa mai o fa tumu ka ko pretende le yese pu mana ia fa tai lo fa mani longa talia nga ftaro ma fa le to nga le fino nga fa tai lo fa nga minista manino le la o manino le manto le vai pa walo le vai liu no tau fa fisitingia ona o le tu malo e patino le na le tu mai hele te mai tai ai fa fitai o le nai manino mai lai le tu la fono le ai e le o fa sino anga I se particular tu malo o lai fa sino ile te mai tai ile fa tu munga no no winga la o ai ala le sile o next in line mai le tu langa wana pasene maulunga o le tangata le na e anga va ai le va no le ele o tala no mai la fa pe mai mo o ko fale alupo mo o tou sa paitea mo o tou fale alili e mana ia foi la ele o fa pito ai la manu ia tasi ai o le tulanga la le tangia mai e pe ele o talia ina foi la ele tuanga le vala le ai sa fanga tu ai nei tuita mai tai ale pe manga o wala varis le la ko fa alili o super sing ina ia wala duai ai wana isawa tu la visi tu pe o tau o tu nga tonu le alo le na isa no ai lo fionga ia ole ngana o se vai nga asiat malo fa tai o le sia fa fisili lo fionga le minista o fisili duai la le o ia ni nai vaenga o le ona o ia ni nai vaenga o ni sio pili tau fa ofia wa ia le o tapena ia ila ufionga fo ile na ia tauto suia po ni nai vaenga e to teu ai le tele o nei mau ngasu o tutupu mai nei o tapena ia ila ufionga minista fa mon mole asiata ole pilipito taua le ia le la fa solo le tato komisi su e ile fenga palot o le fa wa la tonga luenga asia uma ia tato tu malo lima sultas ia mo po ia fina ngalo fo fa ali ia manatu ile is tulanga ia tato mo le si tu la fono mo le swinga part ia mal tato anga ia tu ile lumna ma etele le swinga ole tele ia fa tauli na lui tauli tu la mai finga palota le na umatuni o ila la titilo ia fo su ese tu la fono e a foi tau te Folasa ma se tu la fono ho ile e tanga e fofo ai la fa fitauli ma fa mautino ai se awala e o fa le fa fitauli ma fofo fa fitauli tu la me venga palota le na o matuni e wa fino nga umaya na fa ia siat o tu le ina la ma wa ta to le le me tu ai ho ile o le tata mo pasi le tingi ia ona ole nganga le ole me tu le alfa no me le na telefino nga o le kaunga lu fulongo le ilma to suite mai ta ia pe ole mena na ina ma hortu tu ina la va ole fa numero ai ana va pe
e sau le fai unga le pole na tolu sulu le tapipi le titilfa o ye ringa kufingo o ya afinga o la mole an sa vol vai unga pona tolu sulu fast le titil e le von fingo ala fina o lu lima ya ma le finga ya toala le sa ta lua ya tutotas ya le fina ngala le ya toala ya wa tanga ila fa solonga o le fa solonga foi o mena tupu asiat ya o le mea ia whaasolonga tu la whonua taula na di ale po ana mai le whenga paro. Ia te vai lai so i mo whaiunga ia na sa. E whaiunga na whaatai lale mena le o su mo la men whaatai le fose whaiunga no watangi ale manato tuan. O whai le su le whamsinonga ele ato fine o le wa ilma to mai tai tofi mai lo ele ina o whaiunga tuan. Ia whatoa fina o lo fine ia o porkiki. Ele Malo fa hoi me ma hoi me na tupu o te mantu ele ma na ia mata o fio launga ale to ina hoi le tai o le kalesia e fakasa ile so sa o mai al venga pa mato o male mato lo tui lo tfanga ma na ia launga le to pa mai lo le launga lo tu launga pa mai io me umal ne o langa ya tatu sa mol fin nga lo le tu ya mai lo lantala sta te ma fa foi fai unga le tu le wa mai lufu lima ma tasi o tu totas pola nena le no foi le tu fa sili le situ pe fa sili le situ ya la ti lo me ya tu ya pe tatu te o me la mai le tu se fai tatu fin unga pola to no me to il fin nga lo le tu ya le fa ti no le no fai mai fai unga le alvam sino ya pe al neo la o tata fa inga ele fia lo fori ya o le tato me iluma o le uma na mo fa unha palota uma na mo fa unha alvam sino ya le tata tafta fe al pe au le o titilo tu ya o ye se o vai o ye lo titilo luma ya luma va malo me ye tu ya fa mare la sa tonga ma la sa ai le fia le me tu po le alvam sino ngal fino Malo whaftai tere lo whionga le minista le whaamani ino mata upu nei. Ai au alu le tā whaasoa. Ai a tō manatu nei le vaenga ua e whaamani noa. E matua whawhetai ai le atua. Le whaatō whaala inga o loo no nofo matatou whaamasino. Ai maisia i la tō o lo pale whengai. Ma le whaawinga ina o le tūla whono. E whawhetai te leo loo lipo iai le tō whafo i whaale atua e matala mamanino ai la tō fo i sila. E i vaenga ia tāua te le saunoanga le sunga i to ina. Io i lena i tāua, amatua tāua. A mai tau nei le tūlanga o le unga o le pālota sa iai pe ato e whaatepa iai. Se o le ata wavala lea, o le anga le lei o le atua. O le au mai lava iona tangata e lau te fili ina. O le au mai lava. Awa ole me malia lava fo ia o ta fa so ai ma lau fionga le minista. O le la ua tau i lo uma fau. Wa o vaenga uma nei wa mapunga mai uma luma. Ai mana tua fo. Na manino i o le palota i ona tu atu. Le na fato a mata activate mai ai le se furu pasene. Na fato a mata fato a fa ngana vaenga nai na uma tau lumanga o cases. Ina wa uma cases le na iai. Fato alo ia lo ale meta o se furu pasenge lenga kau fai lenga kau fai ke i mai lo matangata mai boi ai ia le mea lea ia se me fa pe mai ona o le fa to a male la unga le po ai va yaso so mai activate mai lo mai furu pasenge lea la yo le na mani no ale mato mata atu e ko kiki a masinga kalunga uma nga fai le ai fato activate loa le na tu lai mai ai le tamaita ile na to lua mai marsunga la uli le mali toa le na to lua mai ai ina o tupu ina o tu lai mai le vaenga le nei le fainga palota le nei i foi tate lo ai se matua lo tu lo wa upo fa nga ne se le matua lo le menge o prokiki e wa leva na sa fa ai e fa ya tu la utala le nei la ufionga le minister e ma fua la utala le o le tele o le me fo wa fa longo ina na i uaina sa o i malitama fo lele ia a fua fo i pasenge o le aku i pasenge o le aku fa tu sa i tu ma lo le na ngola no ina le chat pipi ia fa ku sa ia ila to na lo ngal fast e o majority
o le ua te ua tala noi nei mea sa le i lotea i le fase fulu tau sa. E tau sa o ele meo kakawha kua i lau fionga le minister le te soi au te le ulopo. Fato o le ua tau langa mai ma nei mea sa le i whao ngā whaatasi. Talu ona whaini whainga palota. Pe tau tutusa, pe tau filiva. Ele aia mo ka whaalongo se ka inga sau ngā kai mi whapea mai. La ngā tātou toi o fo ia le majority o tangata ia na palota le ale pe wako e langa mai umana mele nei taimi lau whionga minister. Pafta e siata le e tu sao ta mana tu malo langona tu langa e te tau e pe ora tau e mo falo lo to mo to e ma fa le la unga foi le tai fono le la whionga ia Josefo le il manatu na ia mai la sana polan me o fai me le tone au le mea vi e lo to le il ese senga le na i vanga va fai lua mas ese senga foi va ta to no Samoa nei ma fa il fai un alas o le fo le na mo le mta puni ele se fo na mai fa na fo e tatou tono Samoa o fo la na mo mai o fo na mo mai fa sinonga fa ali ngalo le tua i lim te mai fa sino ho la tonga lunga le na tatou tanga palangi ho na mai no foi no fo le fam sino na mai fa mai le un fam sinonga i venga palo tatou to fa ali man to le o la tunu ia uma mai lola na fai lola ia to finga le wene te no to fo ai tono Samoa le tatou mta ele ese tu la penta o mai le malo au fatas pe o mai al tau pulenga a tatou ma tunu le tau pulenga Britani e tau to soni mai se na so e tatou le tatou fo si le mule le mo iana e foi termina ma fai la fonga ai na file mula va ele ese temi va pe o tatou langona e la matia o la tono le la tunu ma se veve si la o isa maula val pulenga malua ali infai pule ia va pe hoi le malo tatou tunu tu langa al Faualo e uina ye ni la fonga e sa tau si ila titi o se manatu ala ile tu langa le na tu lai mai e mtuale e fengo fi ya o e fengo fi il terminal o fenga palota o matou le na mana o mtua faise matou vanga sui fenga malo ia o na paul na to le talo le wa ele tel tonu se tu puse me fa pe o fa tu sanga e tom minute le chapipi le me o matou le no o mal va tu matou lo fo ele se me fengo fi le mene asa e al matou ka ku e faile me ngata ai tatu tom fa pe le mele fa te ia ele si tu no sa lufu lima matuala le lo na ton ona ile ia ma se la tu manatu e a fo e o le fenga parta istulanga fa pe e va la tulanga na matou fa ia ma fofo ai ile matou tapenanga na tapena fa mo le li pina tua fa to le li me o mai fa e ni va inga ma fa le ton ia le telefone tupe tau tiel men tupu Asiata na fa tupe me Samoa ia le vang fa fa e me tau tiel men na fa tino le men Malisila tulanga ile tam fai na fai e matotun a fai tau fai palota ile pu e tanga o ile na ele fai palota tau mai o numero uma si avanga nana mo na mai lo tato fai numero e fai lo tato fai numero il pona le na fai lo la fianga ile tamai tai o tai ile fianga sa va pitolo pa meni o tau al mena na mato fai ile mena langa no matua te ia ele ai to va ai sa no nga tu le pole le finga palota il faita nga ma ton mai na tele ta o mese numero muli ane lo interview mai ia sa fa pitu ta o lo mato numero le mato lo mo mato rufu lima le ho mato lo man ma lo tu ala yo ile tula na rufu lima ho la na ya auto o le auto falta to pele o le auto le o mai na o se tau no unha hoi leo te lona mtua whate i are chapipi ele se tal tono le chapipi e o lwhenga parta le se me whapena ma le mea hoi lana na sau le lufu lima na matou loa foi e su ma matou o le autu ngā le matou tapenanga le na whai le na matou mai whai le matou kem
na ole au tu na mai me mo fa tai le lo fa malanga e tu to no fa mo lona lu so e uma me amato mo ni mau lima su tasi tu malo so e uma me mo ni mau ni mele la tu e lu na mato fai tawa su uma mato ia male lona tu e fai mato a onga hoile mato ia mese e fai pule fo ia o lo tu tele fa fai pule le la e anga ia tu ni alo fai mai la ta pe nanga ia o tu la so tala i pale mene o mama la mo mai ne o me mai na mato ta pe na ele fa ele fa pena ma tele yo ma se fa ma walunga ana mato o ma tatonu ele fa ngofi e afso so ni mele yo mela nen tu ya la na fa lo fa sinunga ya na mata lo ya na mato sa ni uma ya uma e sa u to fa nga palo ta fitu ya le foi na mo mal feeling ala tu e pe la titilo ya i asiat ila u vai ngave o fa te ya ata ya to ale te tonu wal mele tu ya pe ya o mal te mine o le fa te ya male te tu ya o le wo ita to tonu fa nga o le fa nga malo fo ya ula ya mana ya interesting looking back at history but Silia te ya le challenge o le alu rumba mana ya faftai lo fio minister faftai lo fo sanga manino ya to telefone la to le mafuta mai ma omi mai fo ile tulanga pe ano to fa yatu e wi o mata upu tala noso ai ya vai sua ta to mafai e ala va adwaini nei fa fesili lenga pia ka fa ngefu e foi tanto e pole a foi tu fa tu sai le va ai foi le sila tangata yo na fonga e pole ale mana ya se meta u fa tala au ta fa po ta fa ne le mata tu lo fa fonga e ka mo fa ya emili na ia manino le vai awa amanino ia e telefone lu male anga ia mesi o le malo fautele o le malo foi fatasi asio tanto tu no ia fa tai foi wa manino ai foi urunga lu nisi o vaenga miso le tapenanga e mafaila no te fapea o le tapenanga le fato to ile to sa mo o tasi ile anga mai le fainga palota ele nanta ina o tapena le fali ai na siliatu ona fa mo le ano fali ina ia wa geloanga pole a fo ile mana yo foringa va ia mai le tiro tu faf ia a saule ano fali fa le ia o tulanga ai fa tai fo ia ile moe mana tu natu e pe o le tala ile tamaloa ana iyo ia moe mausu e pe o le tala ile tamaloa le ala taua ia o le fo wa ta otoi ia tato ta uleia ia le tulanga na ia e sa o ai mamoni lau saunoanga ka ko or ko tu lumalo o le silsila po ani si o vaenga e mafai ona fa le leia e sanga antina ai pea ia me lola ia leo le si vaenga e la mala fa ona le ta taimi foi wa saini limale todo miliona foi leo le vai me alofa mai sa pani to mua ai ia au talitali se tasi foi o tanto va to fa me alofa mai ia walanga sa wa foi le palo kan ke ngai mala ko foi mo ngale ko mar kursu milion or ka ko ngafnu ai wi le se fa sa unanga wa le official va ngale yeah after Asiata ya langona le ngale nganga faftai ile malo yapan ile tulanga foi le wala to foi na maima ma foi na maile pa nga tu pele fata o ise le 2 million tala sa mo le fata o le va ti foi lo le na fanua le to fai mai Australia e so soni il pui ngol tato nga taifan e o le ta o so soni le Australia e te le ta e mo le ti tato nga sami pe afa tu sa isia tu no le Pasefika ai o le ti le o la ya tamawa nga na pawana le sta tamawa nga le na o tamawa nga pitu ta o tato tangat ia umalona ia lese aulo le soa na pauta ma inga le toe ole o i me o me mo mai le il sam ma la nga tele nei va pui nga tato tua oi pui ai ama me lo mo me tato o nga sam ia fa pe hoi la le o ta wa yo me hoi le pui nga tato ona ai le pui nga lo o tua oi e me hoi le o le te fa ya tu le si malo fa lo mai e uina la titi ai e fa lo mai ele e tu sa le ya tato ai fa sa nga tu la fono le il la langi nei male o la male sina mai le tu ya e fa tai fa o menor fa lo mai ta le sa va ya sa wa va te le se tu sa ai uma u ya ma ave ale te lo actual bela le tu pu mai pela le te le va ta ya
ia Japan. Ele ngata ile Australia foi bila tu so. Ole si mema tamo fia sia. Tu salanta no sa ya malo sa pani ya Japanile. Da vanga Australia le ine ya tato ile toi ngava ai mai. Ole au ngala tu langa le ona la wali na i office to lua palang Australia le ine. Ale anga le va afa le tonu va e fa ya la wale ole si ale ingore insidia. Pe ole la wa felango mai ia le vanga ia tu pe so ni mai. Wa ave ya si le vanga Australia le fotu atu se va. Ole le foi la afa le tonu le va. Ola ile insidia le ngi mfainga fa ya le va ale la o mai le la vea ka ko nga. Nga melo kupu ngi ho ai ta vale seta. Mai le ta vale. Ia e fai mai sai na ta vale. E fa sai na o mala ngana o ta vale le. O le ta tu tanga ta ine mamala mai le me. Ai te su atu pa so pe o mai ase vai te mi wala. Ai su atu fa mai ta la company sai na le. Se fa mali atu e to e fai ar ku nga ka vale nga le ko mo ngi pa. O le la le ta o ele. Il tu la ne vel fala mai voi o lo ai simo ma so so o la uta no le silis ia pa tu pe matu pa o pats pe kalia la o ma pats pe ke o fare como va o era er piki mai le va eu se me mata mo fie ia to mata mo fie ho ia se ta le o la tele voi ama no fa inga luanga mo na yo tato lim te mai ta e o mai la o nanga le mo pui no nga tai fa mo ia ma no mo to tele fa na we a fo e fa inga luanga no va asiata e fo to lo ile mata tia fo yo le au nanga tatu wa onga ile marine ine Samoa o ta lo fa ngo mena na mai no o mai tonu o mai fo ile fa ngamaru ta sai lo no mena tele o non fa na o tatu tu le i umai o tu le fa nga i va ho i fa fo e mai la tala o le fia io e ana i fare tu e mai se fia o company va i fa fo e batu ya tatu fa na Samoa ona foi le fa tontun o fie mai pule e ana i pe funga laiti ai o la ya lota to me foi ya ta pasene a riva sul riva o me ano atoa ia blo le pe se talatu le aset ya alta mai panga no ale na e o so ina i me altanga ta ia pe a mo so na no a o le lau tele o lo se lau pasene ma so pa tai tele foi aso ka kulai ia me foi algo como fiki porque voi no la me foi con le man fa dia la bega ai fa ia e moni leu saunoanga o te ilo o te io fo ia wa ina ia wo ia wo fo ile matele na mafuta me o kamalea e ko mengi mai o lai o i ale o peresia oi sole o kau mai o se pangia le meli le fe wa le meli ai tele ina to fo mai to no fo mastinti to la do one ele ma mau fa na paula na le me no fa ia sia wo fa sorry eu nga foi meli mo foi singa usaila tamai tai foi le wa tele pe to e seila po se kuka eva mai te o le lave au ngi me se o ko foi mai le o misia le ngofo me orgingi kire in ma ko kuka ya eu le eu já tá eu lá tá lá eu vou tele tu que eu tomava tá tu malo na vez eu fa o fa fo ya eu voltei que ngangu ko le va foi ngangu ko solo bere ele siku e mana ya quem sabe ele que ngangu passava ai wale le fa tai ta taimi ia ona tulanga fo wananga o le savali le tao le fitu ya auto o longona fo ia wa te lo ai wa Maota uma le tau ka peneta ma minister au te lo to ya o le minister le ai te ngalue la velenite ia ai la foto ya ta wo longa mai la to isi ofisili ta to fa ofisili ngele va so fo ia ai wa fa lo fatu fo i la ufionga ia ai te urunga mai le nei vanga o le fiafi sa fa manuia me se foi lungo o proclame de totelo ila to lo moli atu ro fanga me familianga ia me se foi tato far kofele i le mall wana tu fisili mai lava si tamai tai a saina le yai po fiel tangata da tall white here ole upo na le fe mai ta fa mo afta ya jata ya ele titile via loto ele Siciliese non ha al forma nga leo mai nei taimita te fasta faso ai am faso at foi pai tu puma e man mando je tato atu o lo
no fatalom no fatapo I mai mo tatou Samoa nei e fa pe foi o to lo la papa o ia tunu fafu fa tai tele le no fatalom lango mai mo Samoa lo fatele atua o talo pa manuia le atua ma tau si ia o to ia fa pe foi ma to lo no fatu nei o tatou tunu ia fa pe foi o le talo foi le Asiata mo lo fatalainga pa manuia tele le atua ia o foi le malosi ma le malama ma le e fa tino foi le au nanga ta u lo e fa tino ina ia pule lo fa le pui ta o se I matato ma se ta mo foi lon finangalo se la e le vai so ta te fa so o no va pe la e tu vai la uli te mina la to le fa la fa to lo na tu la uli le la to sa wa nei ai tam salo ta ya o pe lo I male uso se e poi o mato foi se la un ai ia ioe sa o le wa tauna ave ia se tunga se ilana malanga tu ioe ai to mo se la ma le sunga le te fono ia ai fa te foi ele fa titia I le nganga me e malanga fia ia ono o lo wa vanoa o te lor matanga luenga tasi lea matanga luenga pito I pisi I te tonu o tato watunu ia ai o lo maua lava lo taimi ia wale ta fa atara noanga I le aso tofi mai a tofi ia awari tia le tua ia foi lo soifua tulu ia mai so le malosi fa fuina ia wale tino ia mai se foi o le mafu fau tulanga malavo pale fiangai ia mar pa taitainga o tato watunu me se foi tulanga I matanga luenga o lo tonga lu ai matautua lo matou foi tu ia muri papanga mar matou tapu inga ia sanga iane ai o le tai fa nu ia le tu tai mo ne fia lo fatele tu so tato watunu o malau fionga fa soi foina fa se foi fa soi foi Samoa lo fat ia fa taitele fa soi foia ia o le na wa mai antu le vai ngole tatou fa talanoanga male fionga le minista ia o fale pui nga te leo male unanga mana tu foi o leo fa ilo mai ia el pole lua tau sanga leo le tu ese lo le tu langa fale pui male unanga lava ia tau leo le matanga luenga ia mo fu si fala utile ngol lava yaso ai fa tai foi sa mo le vai ngole fa tatou fa salong fa pisirisi foi mai se fasi ka kukala ia maniso tatou update ia join mai ile le tau sala ia pea ia mo le fa o wina le proclame le vai ngole fefi Tasi Market, ele ngata I fua whatoanga, e maua foi ia te maisi me tau mafa mai le moana. E peia ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasefika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue foi ia soi. Maua foi le umala mai tonga. E le ngata I lea, mo I la tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua uma lava I Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo, tu ai ngā le ia leo le pama. Le ngata foi lea, maua pusa moa, I so si tu ai ngā sizes. Whapea foi la kako pusa siu pipi, anse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai. Tama ia mo whara, la ver ngata foi leo pusa pepe, I le Tasi Market. E maua foi ipu mo whaalawe, in bulk, I le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau I nei le o nanga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alo whai nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo I le lātou o nanga ua tā ua le Monogram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasefika. E tasi lava le no fuanga I te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road I West Auckland, a le ngata I leo papakura I South Auckland. Can you be my wife? The reason why I love Talofa Voucher is easy. It's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village.
So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa voucher. For you, for me, for Samoa. Oh my God! So eu te whawhila ia tali umai tātou por kalame ia ai mesela lewa join mai ia le mātou female coach ale Marooners. Le vangala viafi pea Oka e maka ukia. Ioi, nā se tūlanga li tālonga na pō. Ioi, lau mai moanga o vai e tu fo iwa mantua. Mana tua tā ua tusa tā au. Oi, ke roi whakari. Se whai mua si tama i vainga lea langa le e fia whaisina minute of silence. Ioi. O tamara lea, o le 3 second of silence. 1, 2, 3. Ia, ia. Ole, ia, ia. E te tau a fo ia ai kero se fe tau mo mua. Wa vai ia ida ori nga mako peki o mai nga o siriva. Wa vai nga siriva me le au mai runga o kupo peki nga na ori io anaema. Ia te loa na o to mai mo le talo nga matango fie le po na po. O te lo fo ile nei taimi ia e nei unga li I misa. E ia unga li I misa io e fo unga li ele I tofa fa tasi. E fo unga li ia o le aire io o atu te malo ila na matamatanga talu na lu na po. Ia e fo ia inga o le fa inga ru. Ia fai sa uta. Io e bisa ma peki nga fa nga fi marka ko pure. Io ke loa. Anga yaise e whaapea le mea. E koe, e ka koe oa le banka a wā o anga ngafi. Ke whakwa o wa ai o whaapea se le kāpule a. Are you sure? Ia. Ma le maka oka o kai Asiata. Me ori fie tama mafa. Ia. O lona mafa ufa. Ia. Ina ufa ia tulu talongan na fie whamai. A peki. O fatulola ia e tupe o auia si o we haru o we haru tango se melanga o tango study le io o le si au ali I le au supporta si e fua ele mena mata I talonga na te amana tua ele talonga mo ele ima mau se malo le maroon talonga no na rua na matua se tia hai uma o le fua langa le nga fua uma I ko kede o le fua fa le rua le fa le nana to fua ina le talonga lea on from the previous game it was actually hiding you know fa se furu mon tupu e fa se furu ia ile ka ko se furu mon kupu o le lava ai ora utala le no fa ile o di ia pe afe ai malo ai kasi ai malo di sia e tasi ale win ele fa pesa wewe double win ole faya ina ole malo ai na o loa mai ta longa yo no walu le fale faila o evaluations yo ia o survey o kilo stats io ma o vai ngai ta tilo ia ole play rewind ia mo tilo ina no ai play ai Ioi, o le mea ua tupu le au New South Wales ana po kaki ia lo fali tatia ia tafu a o mana mau mea che e hepe na o mele fa inga on pedeki le fa ko ke ko ia sira fali mana tu ai anta to wo le tiro le talonga te lo le vaenga mo no ai na misil au New South Wales New South Wales o le ni la to powerhouse fo i o le ngira ku kama mafa io tolo pulo sta maleo junior polo il tamo fenga for the first time over ye was full half le kalor kamalea antua props nei pe e na watu ya uma suya ku o matua fa tau mamate le alo le tunu ona po ia le alo to sina mai ano fa la wali ia e ngau le sila le fa o fio ka fa mala malama le wali le mamla le upulea ia o tau fam fai pa wala tangata no loanga na tau malama mai na o fa amani no ye upule na o so ya asiata lori pa wala le tangata na o fa ya turo ya fa mai lo ya atonu wa iyo
o Anai Martin. O Leo Pepe, Junior Tala Ilene. O Naima. Ioi, kauria. O que fio kau fa ko fa mai. Ei, wa le vai o ko kauria upu nga, o ko kauria upu nga. Ia ngeila. O fea ngeila. Ilo, bo, o fio e au kilo ia leo pepe ngei aso aqua. O fio swapea ko le news feed. Wa fio e au kilo. Te longa ayo la langa pea la vela o pepe le vai ngale tal no ina le taimi le family service. Pea na la vea ina. Masalo e foi le kangalea o ai foi o te bora. Ia malino foi lesi kangaka piko silinga. Ona ia woia me se foi luta vai foi o la tamo elisala o se uso ya Kensi o woria pero woria felo le feso son ni ingol pusa o te loa foi e una te u fai su alo peti ia tini okay vai foi a Kensi o ana na fi o ana pole na o comments aí a Kensi fa mole boss so diary le but in preferably le maroon le langwale le maroon ai le masekali mai ya ma tu la wolina tu sai le ola wori o se pawala to me fai ma diule la fai nei o le si ingor pusa o kamo Kensi ia e la vei foi ma te lori si pusa le lavi foi nei io tau tua kama o la tau tua pole via kasi le na si pusa le la ia nei ba foi la ori e ngi pe io au te longa e tai mua mai nei ia le pe ia marsunga ia sua o la wori ia to lo beno no pe ia la wori ia ia ma le afionga fu mono nga fatasi o la tone so nga miti nei le la o mai tau langi tini o le maliu le anu sa fo to fi lo po afete wai le maliu ente lo la le mema li ia o tatu tala no ai fo o te le lo fo ma to tapo inga po ke le lo la video le ia o fia matua ia o fia ai la ma mema li o vai atunga wa matana Taupea ai malka alo isi no Facebook wa matana tau el tau ina mantau lauli te loa e loa o mai to tele so se sa mai lauli lo te loa le tala to ina lo sala po ma sanina fai au wale fai me ita anga fa peng ma lo for in New South Wales oka ole mele ole soa lusa ia isi ke ko kele kanga ala malone sa foi walanga na o fatalitali foi italia le to ilalo se o kai ka o masangi ole ala foi le ala yo nota mawale malosi mene yo o peti na ita longa mai moanga wa foi masani le fai ina e masani le malo ai fa pe ala nga o malo ai ke le ka dia fai inga e no la kana if you have ya e ke fai inga e makwa e musu wa sa wa la o vai ku dise vai sole o vai tu i sitanga fo ina mala tu ta unga i fai ngole o le TikTok ma sole wai nga la ma ku mai but it's a listener it was I have to admit Asiata from the 3 minutes the first 3 minutes ole ta alonga oka it was intense and one of the best I have to admit Blues both teams did extremely well meanga I'll be honest me wa ko pole for wanga po half time I was holding my hat. Not so much of them losing, but ole mele le laku. Fai fonge kala, fai fonge. Tu wasili lo fefe no Facebook. Obla sis, dei se na me. Iyo. Na matua yo lenga e halusiwa se mea. O tu man me ye ole tabwa le lengo ma mokingo you sure yes no mal ya no for mai si ta pos ole ata peti ai limas futala la ukari ngo fa koi tapole mai lo lima vaya mai lo lima le masau le la kule lima tapole fa mai le fisi mai are you sure? We're sure now. Yeah, le sona fo iyo. Yeah. O le si va hengo te fia o te le tapu ai le au.
se lanu. Ai le foi lo fa mani no mai ngale tau wai tatu ita tau mate mata tu piti nga mata. Aula, o tele fa pe ono le lanu. Ai o te alu ono le stete o te fia o te langolango ina. Iyo ya, o vale nga mo famani no ngal vaenga le o te o ila o favorite color. E ala o favorite color, o la o favorite color o le yellow. Iyo o le gold and blue la o favorite color. Nanu asia wa ongo te mita I lava. Ia ai o la ita alonga ia. O te le alu le selanu, o te alu le au. Iyo tonu lava. Ia no winga la le au la le na avela ulang always and forever will be. Maroons, shout out to all the New South Wales fans. It was a good game. It was a good game. Ole lau titilo talongan po. Besides nei vaenga na upai tu tau le ai wa el tamana o pain e poilo na ngoa. Le talo for New South Wales. Kamaka a ongo mai pe ole o mai puru wafi fo ie pe fiwa ka fiofia. E no vai po pe o tau le ai se powerhouse fo ile le ila tau ela tu te taia le na le o New South Wales. Ia o fa vesi mai au hamore ia Queensland. Male lau vai fo le talonga na po. Ole au ana tele mistakes. Ole au fo na. Tu sai e le fa pe na watu siwa ai malo. La wati tiro ito fai le New South Wales. Man to foi tele avanoa na tau mafai ia Queensland ele matuafi wa ele breaking ale lenga. Ia e o sikoa fo ia na mau i talonga na po. E ko kikia ale fa nga kama ikiki fo ia short tonu ele mau score. Ono le tau fiu break le leina. Le uma tifenia au elua. Ala ula na tilo. O le toi mistake ale na pa u le polo fo ile na kikia ku kama konga le. Oi. Pangi ke lima kamalo tupau io te lo foi le lo tama fa so ke lo kwa fi ka la ni sa foi ana le pa ul polo na le pa u lima ia le na li dai lo ko skoa ale Queensland ia me mana ya na ma se to au ia to so foi la e u ia ina tuai foi to tulinga le so la ia la ia fala oi le Queensland supporter manga ilma ka faunga po lo le ma o a fa tasi e support ile Queensland just at our local the atmosphere Asiata e te lole si me mali no vai tu o share mai le si vai nga nga le lunga la fai mai misa anga le si au supporters i o le Facebook ma TikTok o vai ku wala o mai e si fa mai mai ia e yang ko fare mo why so serious yes lai no wala tiso fa mai le si vai nga le New South Wales au Queensland fa mai ia e mai maua ko malo peanga yin ko fare mo ku mo wai. It's been a good banter, Asiata. It has. Lo te fu fale ia me. O le fale, ia le ngata le fale. Ia fa mai si, bank accounts. Fa mai si. Fa mai ia mai mawala wa uma o kama ia kala la ko pe ai pela o mo waini me ai ale. Mo waila uruka. So ia tatu tapu ai fia. Io ele fia mai tara tu ele fia mo tanto na me. E o mai aru e o wanwa. Ia ai fa wa ia le kamisanga Australia. Ai ulia. Congratulations to all both teams. And also Oleana Talanoa I Martin a wai ile au elua. And I know o leo whaia ina I lana au, but however, there has been a growth, seeing some more Samoan players on the field. So congratulations to all of our Pasefika players. Yes. O lea ua, mawhai ono. And it's a good way to inspire our younger children. Ai ola ori ko ngwa ia nga la inga mana ia talongan po. E fai ole matua pulu ola tu talo au Samoa le ia New South Wales Samoa ia Queensland. Ai uma foi makau ko fitaui makau ko po tono la ole talo. Ia ai pe e man le ia foi dele ari foi ngai menga. Si pouring foi si talonga matulang. But anyways, tolo pulo ia lo matama fana uma le sata ano ile po pe te Queenslander pe te New South Wales. Ia e lau arfiso e lau toro. Ai ala tasi mo ngaiolo o le taua. Ona o le ua vai ai le ro lu mama le fatu tu ina o tamafana Samoa. Ia i le talonga le wai or kalonga telefo le nei tono Australia la towia. O le la kapiliki. Ia anyways, le la upasir kamalea. Ia ai tatou tapena toi mo weekend. Ia wa fo tapo ina le tatou man Samoa kamalanga.
Wala ngal kai mikau ke puru fa akasi ai. Iyo, mana tuana ole puru le na. Ole original puru nga ka ko. Iyo, whether you like it or not, ile lan tu ta alo. Ya, al taman na pili ave se ama oi ola puru ma yo yal na. Ia au siro mau pulu sia ia fai ai lau fai talia matulanga uma fa pena ko lak man Samoa talonga fiti manatua a tatu malo o tatu swipi le tamul sanga io le se fai ina undefeated ia o la foi tulanga yo ia walanga ile o momo fiki ia tatu tadia lava ia wai decide lo le points matulanga fa pena po ai la tau te leadinga so atu ai male All Blacks a tatu le yo le commercial. What do you think? To be honest, I'm not sure. No. I'm not sure, Asiata. When somebody says something like an answer like this, I'm not. I'll be honest. Or Asiata league or Likia. Okay. And I'll tell the Warriors. They're on this weekend as well. You know what? Masanya le faya inga se o au pele ale Warriors, but never mind. I'm used to it. Keep the faith. Let's do this quickly before we go to the break. Manu Samoa, Fiji. Who do you go for? Manu Samoa. All Blacks Island. Who do you go for? All Blacks. Wales. South Africa. South Africa. England, Australia. England. Te whakopea mai elta tau malolonga nei. We'll be back. Talofa! Talofa, my friend. How's everything in Samoa? I hear beautiful is back. Back and more beautiful than ever, brother. People are social distancing though, yeah? Oh, yes. We're pretty good at that. And is everything open? Like restaurants? Oh, yes. Wide open. Do you know if the hotels are booked out? Oh, it looks like there's a few rooms left. That's good. So what you been up to, my bro? You know, the usual Samoa stuff. Also, I can't wait to get back to see the ainga. You gotta get back here, brother. Alofa lava Samoa, o au nanga whaare sui fua maloloina nei e te maua i le au nanga ale Pasefika Family Health Group. E lātou te whaia, tui pui pui, mō le COVID ma so o se whamai. E lātou te whaia au nanga lau tele mō ainga. E whatau no ina foi follow-ups so o rawa se taimi. Lātou te whaia au nanga lau tele whaare sui fua maloloina. Tūlanga i ngase o le suka, le ngata fo i leo ngase o le wha i tulou. E whesoa ni fo ina i whai titia le tau mawhitapa. Lātou te ao ina fo i peki live hantu medications mō lau ainga. Lātou te whaia fo i social service referrals, food banks, le ngata i lole au nanga le MSD wha better wins. Lima Waimahia Avenue i Manrewa, Weymouth, ia po le Tasi Toruono, Queens Road i Paimiua. A whapele me whaiona e whio mai, e me whaiona mato wantu lo Maota, pe te wala aule numero le nei o le overu se lau, Toru lua, lua o Toru. Le Pasefika Family Health Group, number 1. Te whataro whātuli te liu mai e le proklame lo na whaua le limanga le afiafi, malo lava le pale malo le onsai. Ia, tātou talatala noanga mana ia foi ono le tūlanga lau walunga na ia le tātou tālonga i le puana pō, le mo umani wa se lua. Ia, au yo lea, eita pea? Yeah, Asiata, first of all, o lea on Osina updates from Australia, which involved se tamaitai maoli o lea on a refused entry into a bar due to her cultural tattoos on her face. O le tala pe o nei upu from the bar, a lot of the times on mea o le face tattoos, it is linked to gangs. So o lea la will refuse le neitina into this bar. So it has been seen as a barrier for this a Māori woman who's been refused at the bar there in Australia. So that's a photo of her. Ia o te whatu fo i lala o tala. Ia tātou tala noai wālanga le ua watu le ata. O le
tamaitai lea. Ia e le whapea fo i la te tilo. Ele o yeise tūlanga tau whaafefe mai ole. Ia o mana tua ole utatou mamlama ia i le tūlanga ole tamoko o la ele ta ungo tūlanga le wha Māori. Ia i le ila loa e o fonga o le tamaitai ilo na au vae ma tūlanga whapena. Wai fo i le si e alua ia malaungu. Ma tūlanga whapena. Ia, peita te whatu fo e pulea stafu ne le lao lona sa, e pulea le pā ona ia. Ia e tau fona, ia mele le i pā ona Samoa. Ngā vai a kwari kengi au le leika lia no. E whai e whato whala inga. Ia le le, ia, I hope e mwhaine se tūlanga. Ai a te au ia. E le te tau fo ona sona e assuminga se mea. E au noma so malama i le tūlanga. Ia, wa no winga la fa fe foi la wa ye to inga tamaitai foi mai la tu Middle East to lo foi le ka vola to fonga it's part of la to foi culture la to no ma tu manga ya fa fe la na to inga va inga fa penga wai ya ula ai fili mai le ka le orkenga le ma foringa na le ka va po ai kanga ka fa na tautali to nuina e avelo fa e si le ya ula avetanga ta fa to foi. Vai ke lo po ile po se kenge mo po se kamale la fi mai matai. Ya va toi foi pa I hope em faina toi fo yes tu langa lele. Also, Leaswa Ananafi, there has been a road rage and horrifying footage was captured Iluna Ole Awala. It was a dangerous road rage versus it was a ute versus a small Suzuki. It's o Fauala, i tangata o lea ona iai le taavale. Wa o lea ona latu ia le taavale le ute. Soa i le taavale le. So we have footage there of what's happened yesterday. And this is between Te Puki, Rotorua ma Te Puki i ngei New Zealand. So it was a big ute, but there was also an oncoming truck as well. Koe kiki ala vea ia langa ia fo i taavale langa sa. Kasi le vaenga o ma o te vatu foi la utala ele sawa i lava le to tele o tatou. E telefone o whalongonongo i nisi o whawhianga inga i alantou la unga isa. Aua i o whawhitau le whiangi whima lantou tama welele o lunga la awara tele pe a ke ua kipi whawhose ia e whaise ia o au whirisi tangantau tele nā tia ele alo fo i le atona lau. E tele a fo ina tau loe ale ko e vave meid whameur ki ngā le ainga. E le se me la whasawa i fuorka vale. E peise tūlanga e o komeki ana na tupu i ono o tūlanga o le tau fiofi ma le lava papale ma le lava ono sai. Ia e ono tua haini mea te tele. E ono tupu mai ai wa e foi la ile incident tupu mai fo i Australia. O mto o fate ia le son nafi. Isi tamititi Samoa lena maliu mai ina ua whaonga se palangi si tama inai fitu lou. E tangata vale inai. Tatui ai tu lou whafonga i Australia. A le muri an tau wailu weekend ile article na ai fatua au luan nafi. O se fo i tau wairo utangata through marriage. Mai i whalatai. O risi uso o si ona to olua. O le tuangani o lona to olua e whanau. That's how close. Ai via ona o le ya COVID ma le foi ngale feilo ai. Ai fatua au roa i na uto e fai mai Samoa ko ia confirmation so si. Tulanga lana fa pena o lana ela to te alo mo moli lau fa nau pe te alo lau ngaluenga ai ke o korosi fa pe se me lunga la wala ma to ale tai. Yeah. Ioi. So fa foi nga matai na no fa nga e sunga David tua to ale tai. Ioi. Ia o upo masania il tatu tunu. Wane i va fo i va tu fa fautuanga. Awai o le mo normal lau fa le ai nai le o ilo le tangata. Ia le tauto fo i o le fidi le ala. Ia ai tautuanga matatu fa pas. Ioi. Tulanga fa pena. Yeah, Asiata, and we've also been reported o lea ona lavea ana nei sesi o se taavale approximately around 12 noon today in Ponsonby. O lea taavale lea o lea ona latu and it crashed into a house there in Ponsonby. No one has been injured, Asiata, but you can see there it doesn't look good, but o lea oli poti mai. It was
no one was injured, just minor injuries. Ona fela ni tupol. Today. Oh, talo sia ele o sesi fo yo supporters au New South Wales. Yeah. I hope you know it wasn't one of those wangau uma le tupe peti. Lela wale lo wale fiar le fal. Iyo ona lo fa mai mal to lua. E ke sau loa lau ako ngawai fa. La ua posisena le fale le bo. Yeah, and also it is a timely reminder. There has been reported over 11,000 cases of COVID. Ona lipoti mai ana nei. Today it has been confirmed a child under 10 years old has sadly passed away due to COVID. And that is also a reminder that we do still have the vaccination pop-up that's happening and supported by Pasefika Family Health Group. So that's the lipoki today. Yeah, to nga me fa pe e fa tula te tala nei. Wai a fa sa te tala. Ta o mal ta fa so. Wa level phone ta involve mai I le tu le ina ma le nei fo I initiative fo le tu le tanga tale le fata o fa ngo tui. Ai talosia. Isia aro to posi fo I tamaititi. Wa maliu. Ai le o se pato le refusal because of a whatsoever you know, could be Christianity, it could be walanga le no fa tu no I stats for I o le COVID nei. E ta o mai ama mafua anga o groups of people. Le mafua ina le fa yalo tui. E sa waila ia tamana category na o le due to your belief Christianity ma me pena due to your te ele malo. If ele leadership. Yeah, or si foila and then some other reasons. So I'm hoping. Walanga fuala to nga me pena. O waila e hela counter por le melio. O siri numero tasina maliu mai la pe oti mai se si ola te whanau. Ai ona o lea ua avela ta o loko keke e malo. Pate tainga, mantua tamaititi. Ai longo nga mala malama keke e malo. Ai lona foi ona mala malama le whakerisiano. Pe yon tatou malama. A lea ua le kui. Ona o taita malata whai unga le ua whai. Leilanga le tula wa foi na se fa tu sanga se fa te tainga e to fotua ia malama o ki mai la ta mai titi peila o lo tupu ai sa e for anda le melea o lo ka fia o ngon kulanga o lo te tali tonunga po se tulanga ka kene fia lipa pe ta tele fia le I so for maroloina itself oi lai oi pa u ile to inga me pen na ta longo ma se fa fu lele ia fa mata foi la te toi o ele matua te no fono ma esa o loto lo wolanga antoa ma e ma fofau ile lusi le o lusi ia pesa te tau ona pui mai pe ana fa pe fa ile tui e toi fo ia ai na ona tua tu yo o ta fa pula o ile fa but it comes with a lesson it does. Ja, te loa pa uio nisi o ta update pe mo le vanga o le fiafi I langa ile o ngai ki sa pa ki le fai a slate ma le vanga le lenga ma yelo pala udia io la na le tena no si fa un tato por kalam ia so o to langa le fai il fa Samoa e fa mo le to ia na tai lota ia talia o te su ma yel tato wa corporate tinana nei ma le tato awole maroons. Ja, hij fai na umole tato fai wa official au. Hallo fai. Ele via na. Ja, fa pe tato tala no vaccinations. Aso taiao e ele tato Pasefika. Market. Ja, ale unanga tu fatasi ale Pasefika Family Health Group na ile tato Flea Market le Browns Road. So toi pe tala tu au ile taiao amateliva se pa ia le tao le tolu. Ia telefo I whataunga ma musika. Pei o inga le jam ma ko ingo stau. Oi, ka ukia o stau ma wauta. Lea ma sani o na tata every Fridays I le manurewa Pasefika Market. Ia ava pe foi te watu failo tui ela tu whatausau whaausi, whatausau pangpopo o au mamena ena ki whairola ia.
Ia fa vai valoma ona ina i usungo so pese. Ila wari ia mafia a fa pe te tutuang yo no ngaruenga le so tai au e faia fo I le asotona. Yes. Ina le pule center I Robertson Road I Mangele a matele vanga le fa le fiafi ia ole tuinga la fo I awa le yo oi ma o mal puipuinga ia I nei fo I taimi o lo pepesi ai ia le fa mai ia of so fa tunga mo le weekend o ne ngalo Tasi Market. Pero loa I Henderson o Messi ia ngata foi lo for loi papakura tala au nei en foi na lafo ai lause le ni Samoa I le tanto official na Triangle Road di Messi ile Tasi Market e fa nga ila to nga foi le MoneyGram e na so mo le toi fa malo I la foi nga luenga le ngata na I West Auckland ia ma tanto fa lo le na papakura. Yes. And of course, Pacific 40. Yes. Ia le fionga li pole alta mai pole fionga falute me se foi le fionga ia le pepe ia ma le tanto Pacific 40 ma le talo fa voucher au nanga fai ngofie oe va ve foi le ma au ngamo atato ia inga ino itua e tau le alu I salolonga bete alu ia pia e ma fai la vona fa nga fa o lo lanta la tane lo Maota po o lo fio anga ia ma le tanto Maota Samoa gas stations e Vaetelo ia walu tu ina lo sa tele ni so ila tau na fsili mai le catch up le na ma le songa le laude le mali toa ina ia fo le fo na motor pa ua si la fia ele malu tele la junu ia le nga le wa wailunga fo ia mesio na ia memories fo ia mo le silfia me se fo ta ia la tau ma malu tele la junu me se fa fast supporters io to tele mana tua e lo tele tonu ia ese mai il tamai tai pala mia le fionga in safa pito mana inisi o minister na fio mai tasile nei tanga tamatua I salu le malo le tunu I le fia feilwa I la vai ia ai mo sina update tu langa la fo if silingi me le to tele ia le ayo le stop over le va io o le malanga le safa I malanga tu ma le fionga tamai tai pala mia le fontanga I fiti ia le la ua pe ua mo a mai a mai ia le tulanga po le vainga sa mo mia le sunga te fono ia ele ila se direct flight fo le toyo so e nai fiti nga I Samoa le la le na stop over mai ai mama wai nai tu la e fa tali ai le taimi to e malanga ile va ale na malanga ni le tau so mo le fa mani no ngale na ia le mama lu tele le la to o meli mai e te fu fa benissima e fo be fa pe ngai pe e o mai fo fa pe mai favoritism se o tanto ia ai te lo tala o tangata Samoa la vai ma me se fo ilanto mo tuan lango sua le malo e tangata mala tu te mala lava o te lo fo ia le tai au ia ona na ma ono u fate ia mana tuon o wanu au le mai valele no wanu fai e na yo matua ia mantua la umalanga I Samoa to te le la to na no vai le mai valele e me se fo yo sui no vai fo I o mal to malanga ia le fionga le fai pule fangasi ia le se sui tamai tai mai tuai ia li patai lalo o te le vai ia na mantu tala no manisi pa pe le foi sa la malanga I fo ia le fionga le fai pule o ano ma ia ala esa fo le se plona yeah so there's a few government like parliament so people quite busy yeah I manto vai ai rola yeah male songa la le mali to yeah aina so mai fai sina na coffee le McDonald's yeah mama waina I tu la ona na va vetou no le va veao la to va mai fiti poku fiti Cook Island New Zealand yeah le la na mo lo male va no na fai ai ni na itala ma e lo mana ia taya ia malefionga ia plate vao mo mea le lua le na mato ia uma ia mesto tele la to ole taimi la telo ala utala ena no fayetu si tabai taimi ana mato sa fa ia pe like half an hour ole mo fa ko ki wa ko to tele la tanga ta sa mo man to McDonald's le mla vale le I te tono mla vale e to tele ale pe te I fo le tangata ia e o ala ia mato vo e mai taimi ana mawaina ia no ia ai na lo fia tu le manu le atu no pu e anta ma fa ta lofa ia ma e ai mo se fa lo te lenga na le mata o pulanga o tato proclame every Tuesday o le host ai tato proclame masani ma songa te telefon ia ai o fa mani nonga na so it was a stopover flight ia
ma wai leo na I tūlana. Ai au tau te pole e toi ta liu. E se su mai lava le tamanoa. Tu lou le sunga la au le mali toa. Ia e se taimi. E o le masina fau pole ala valenga e fio mai lava e fei loai. Maro le tunu. Ia mse ia si fo ina yo nalo mtulanga umai nei. So, yes, that's it. Oh, it was an exciting evening for you. Ele ngata wa manu malo le au ale Queensland, and then you had the honor of meeting Lauri yesterday. What an absolute. Ioi, ua mantua fafa le si fia rungo le si fia. Ioi. Saro ai o toi whanua noa. Queensland la lea ai o toi whanua noa le o sau piki la o pek. Le peki. Au sau vai, mo siriva. Ai vai siriva ia wa. Ia, ai o lea. Yeah, let's wrap it up. O le tātou tautai ia ena ne vanga o le fiafi. Ioi. E me se fo i o tūlanga I le tātou proclame le nia. So, ia, la fuifonga Vaetele. Tātou New South Wales, Queenslander. Ka ko mai kongu, ka ko mai kongu. Hero. Ia, whamangaro se le mangaro I tautou mali. E se tawhal marupea Semu. Tātou tātou whira I la sotai au. Soifua mai manu. Hi, my name is Sawyer and I'm from South Auckland, Manukau. I attend an Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on tools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So that's something I learned from OCA was how to read plans.